Aloro maingi. Jodak ma Baringo North okwero wach mar yawo bache e gwengego ka giywak ni mano biro nyayo math masasa manyalo kelo thoe kod medruok mag timbe mahundu. Jodak koro lieko ni kuonde math ema nyayo medruok mag mahundu e kaunti no, kendo gin mahundu mabembo gwengego ka yande rawera moro ma jahigni 23 ne obambo dayo ma jahigni 82 kodwaro ni odak kode kaka dichuo kod minode. Kanoloso bar tonjo e kinde mar romo mar tiego jopiny, jalup County Commissioner ma Baringo North Danson Waithaka owacho ni onge mar ba mora mora e gwengego ochopo dwaro mar bedo gi lesen moketi kod board mochung' ne lesen mag kuong'e pachoka. Apisas mag County ma Baringo North Helen Juma olero ni gibiro nono ka ohala no itimo yo makare kata oyo. Anaharibika aende nyumbani. Wengine waajiriwe kazi. Pastors wakitereza kwa kanisa anasimamishwa, si ndio pasta? Hii yetu nafanya nini? Kama mtu nakunya pombe na serikali nasema hapana kunya pombe, utaambia nini mwananchi? Hata askari wale wanakunya pombe na kulewa na kusema nataka kushika mtu ambaye anakunya pombe. Hata wewe wenyewe kwenda nyumbani. Hawezi mwambia zinashika pombe na wewe nalewa na kuja kuonyesha matarau. Mbeleni tulikuwa na vita ya pombe ilikuwa ngumu sana juu hata ya kotini. Lakini makoti yetu wameamua ni sahi ni vita ya pombe, ni vita ya pombe. So sahi mimi nakwambia wewe ukishikwa kama wewe ni mtu unauza pombe kiharamu. Sahi si ile wakati alikuwa anafika kwa koti anatoka na pombe yake. Sahi maneno ni ngumu. Definitely the board, apart from the premise kuwa safi kuwa nini, we also look at the integrity.